Guys, ona le tabane ya nyane e nngwe shekeng ya ka re sware nke re ya tlhatlha ke na le neta reng bontši ba rena re a le tseba lenano le le go Mojalove 157 ba re ke fake gobelas. Nna personally ke na le feeling ya gore lenaneo lela Mojalove ili created that program ba I created go nyefola go nyenyefatša le go rwaka bongaka ba borena bana ba Tarnishing. All right, yes, ke a dumela ke na le nnete le lena le a tseba gore di fake gobelas di gona, di fake sangomas di gona, le ba profeta ba maka ba gona go swana le ge go ena le ba profeta go na le fake pastors, the so-called charismatic churches di na le di fake pastors. A re lebeleng lenaneo le la bafundisi or ke bafundisi or ke ama bishop le hostang ke Mr. Nimrod. Lenaneo le la it was well organized. That program is well organized. They don't abai go motho abai kerekeng ya motho ba yo mo expose, ba invite various pastors, different pastors. We are maybe ka di kereke ba tlhatlha seo se diragala mo di kerekeng tša gaborena, mara fake gobelas yona e operate differently. Ha ona mo ba invitang di gobelas le dingaka ba profeta go tla go tlhatlha tše di dirang ke di fake gobelas, fake sangomas and folk prophets. No, they go personally to those people gobelas go ya ka the complainant. Allah are gobela mamang ga se a ntshwara gabotse. La mo tseba host ya fake gobelas Gogo Matambo, may his soul rest in perfect peace. Ke dira this video because after X no bona that message or he passed on. Weekend e fitileng e ke be ke tswile le banna ba ke fela ke tswa le bona re ya madibeng a bokobu le bokwena re lo phetha ditaelo tše itseng. Re ile go fetša go phetha re dutse fase re ntse re ya tlhatlha ditaba, then ka reisa question ka fake gobelas re ile ra tlhatlha mo re ya tlhatlhang gona. Ke ile ka bolela mantswe a gore ge e le gore ka nnete Mojalove e created lenaneo le go tlontlolla bongaka ba borena, and then ba berekishiwa batho ba tshwana le Gogo Matambo o ya berekishiwa go ka tlontlolla batho ba, or maybe le bona the complaint tseo di ka ba di rekile motlhomong gore di tlile di complaina ka tsela e nngwe, mara ge e le goreng lenaneo le created go tlontlola bongaka ga ba di radikele go diphura. Nna ke mantswe ke a ntšhitšeng kare ga ba di radikele go diphura. Go sa tsebe rona go di radikela go diphura keng, nyaka bapedi ba go thuša. The host Gogo Matambo o ba a tsena le bona ba lebo ba gage metseng ya digobela tseo. We all know gore digobela or ngaka engwe le nngwe le ba profeta ba thekga metse ya bona, ba thekga dindumba tša bona.
dirandabole tsa bana di a thegiwa ene ngaka engwe le nngwe e thega motse wa yona ka ditlhare tse di tsebang ke yena go berekiswa ditlhare go thegiwa metse pušo ke gore na ge Gogo Mathambo le bona batho bao ba tla be ba lla ge ba ya moo go latela bona digobela tseo a ba ithegile ba thegilwe mebeleng ya bona ge ba yo tsena metseng ya batho bao ba thegilwe putšo engwe ke goreng a se ba se dirang se right na badimo ba batho bao ba tsenang ka malapeng a bona ba bogobela se se diragalang ka moo ba se thabela na go ka no ba go diraga goreng ka nnete gobela yeo ke fake ba e expose le ba bangwe ba ka ba le letlhoyo go digobela tse dingwe ba berekisa lenaneo la Mojalove go pay revenge to those gobelas so go tsena motse wa motho o mongwe o tlile ka intention e wrong o sa ka wa thegiwa mmeleng na di consequences tsa tsona ke ding ke nyaka le ngwe se ka nkwela thoko bjale badimo ba di gobela tseo or gobela yeo after le seno tsamaya le seno modira tseo le modira le motlontlo ka re go tse dingwe di-program re bona dilo di fishiwa mašela a badimo a fishiwa dilo di ntšhetswa ntle dilo ka dintompeng di ragelwa ntle di ntšhetswa ntle go dirwa dilo tse dintši go roakaniwa go ruiwa digobela gobela yeo ge le seno tsamaya e dira eng a re tsebe go kwagala goreng Gogo Mathambo o tlhokofetse ka morago bolwetse bo bo kopane bjale ipotšiša gore na e ka ba Mojalove e createtše lenaneo le la gobela Fake Gobela in good faith or in bad faith na go tseba bona mara ditlamorago tša gona na di lo mabomang Mojalove e duletše kgakala wena o kitimang ko pele ga e le goreng o a berekišiwa go dirwa dilo tše di wrong di boa ka wena ke nyaka le nkwe o nkwele tseleng se ka nkwela thoko a be re dutse le banna ke bolela mantswe a gorena ge e le gore ka nnete lenaneo leo le hlomilwe e le ka lebaka la ba nyaka go nyenyefatša setšo ba nyaka go nyenyefatša bongaka ba ga borena ba nyaka go roaka le go tlontlola le go gegeya bongaka ga ba digadikele go diphura go boeng gaka ge ke lebelela TV maobane re tšwa dinokeng maloba maobane ge ke lebelela TV ke tlhakane ke bula Mojalove ke tlhakanetša ke rest in peace Gogo Mathambo. What happened to Gogo Mathambo? We do not know. Ga re tsebe gore na go diragetšeng. Batho ba berekišiwa bošaedi. Ke ipotšiša gore na why rena bana ba thari e ntsho, bana ba thulare, bana ba tšegalaka, why re tlontlolla bongaka ba ga borena, setšo sa ga borena? Re kgatlha mang? Re kgatlhiša mang?
So, you guys, Mojalove is currently under fire once again after a host of a show called Fake Gobela, Ugogo Matambo, died. Even though it is reported that Matambo died after a short illness, people on social media had their own conclusions as to what happened to his death. Well, many people on social media alleged and said that maybe probably the sangomas that he had exposed on the show did deal with him traditionally by deleting him. This man, Madidi Malo, says that he believes that the show Fake Gobela did have wrong intentions of tarnishing the names of sangomas and gobelas, all for ratings and views. He says that the aim of Fake Gobela when they're going to confront a sangoma is that they had already taken the side of a person who had written to them, and they have concluded that the sangoma is fake, and that's the picture that they're going to paint to the viewers no matter what. He also says that if Mojalove did indeed buy those people we saw on Fake Gobela to tarnish the names and shame sangomas for ratings and views, like it has been alleged that they pay these people to lie on camera, then there will definitely be consequences one day. He also went on to point out that most of these sangomas or prophets do strengthen their houses or homes with mutis, only they know which. For they do this for protection. Did Gogo Matambo, who has died, know that when he entered these Gobela's houses, did he strengthen himself so that he can be able to defeat whatever muti comes his way? He also said that there is a possibility that other people could have hated some sangomas for reasons only they know, and they could use the show Fake Gobela as bait to settle the score and pay revenge with certain sangomas by lying on them, about them on TV, and accusing them of doing whatever it is that way he or she will be tarnishing the name of that person. You guys, what are your thoughts? Please do share them with me in the comment section. Also, don't forget to subscribe or follow the page if you haven't yet done so, so that you do not miss out whenever I upload a new video. Bye.